Abandi umusaza w'ukuri Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitiki mwiza w'amahoro wakataraboneka ku isi ya rurema. 2020 ku rwego rw'isi no kugira ngo Afrika tuyigire umurwa mukuru w'isi, none na Rwanda turugire umurwa mukuru wa Afrika. Ruda ni mu magambo wenda kaduhaguruke twerekane bino bihangano. Urabona ko ari news noneho amakuru ya Ruda, ubwo na amakuru atarwa kuva muri north, east, west na south, ariyo mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'amajyepfo. Yufashe izi nyuguti zose ukuramo ijambo news, north, east, west and south, ibye na amakuru atarwa mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'amajyepfo kubyerekeranye na Ruda. Ruda rero niyo igiye kuzana USA 2, United States of Africa 2, Leta Zunze Ubumwe za Afrika kabiri. Ni R squared. Akabura kabona nakaryabareze. Ayeteke isobanura teacher of Kigali, mwarimu w'Ikigali mpuzamahanga, mpuzabakungu. Nibwo bwa mbere igihugu kigiye kubona vice president w'umudamu mu rwego rwo kugira ngo abagore abari n'abategarugori batezwe imbere mu yaba ari umudamu wawe. Ntabwo ari first lady we azaba yita kuri perezida wa Ruda aramutse abaye perezida wa Repubulika nk'uko yari asanzwe amwitaho, kuko niwe wenyine uze uko bamufata perezida wa Ruda kugira ngo azashobe kuramba nk'umusoro. Sekikubo, ko twumvishe ngo ufite indirimbo ariko itari mu rurimi tuzi twese, yabishatse gusobanura kerekereya madero irimo ubutumwa buvuga abakene n'abakire mujye mufashanya. Bwana Barafinda, Karame, ufite umugore? Birumvikana mfite umugore mwiza cyane w'ikimyura wakataraboneka. Twitura abanyapolitike bafite politike tutajya muri butike kurangura. Ayo magambo y'ubwenge yuba wavuze nk'uko nguko akubwira ngo iki? Araseka akishima, aravuga kwere tuzaramba nk'umusoro w'u Rwanda koko. Abakobwa bawe bitwa gute? Barafinda Rwanda, bakunda cyane muri abantu b'abagabo. Urabona yusobere inyuma uhereye kuri rwayaheraga ukuramo Rwanda. Bwana Barafinda, Karame nano ufite abana b'abahungu, bongo bita ngo iki? Abo bitwa Rwabarafinda. Rwabarafinda urabona ko bo batangizwa na rwa, prefix rwa akabanziriza jambo nono bigasozana nanda. Wafata rwa na suffix nda ihera nabo ni ukuramo Rwanda. Ifite abanyamuryango bangahe Ruda? Ruda haba imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga, kuko ntaho utasanga umuruda, kuko ashobora kuba yaragiye mu China nk'umucuruzi, yaragiye muri Amerika nk'umwarimu ugiye kwigishayo, ashobora kuba ari mu Bwongereza nk'umuganga, ashobora kuba ari naha muri Afrika ku mpamvu z'ubucuruzi, impamvu zitandukanye. Ni umuba w'impamvu ukomeye cyane. None mbaye nsohoroyemo impamvu nkeya ku mpamvu nziza nyinshi 200. Ruda rero ifite abanyamuryango miliyoni 11 na magana, aho ngaho niho bageze. Barafinda Sekikubo Fred, wiriho? Mwiriwe neza, mukomere kandi mukomere cyane. Amakuru y'iminsi myinshi ni meza cyane n'uburyohe, kandi mujye mukomerezaho mwese. No gukora umuti. Umuti ushatse kuvuga iki? No guhiga ibisubizo by'ibibazo no kuvumbura umuti mushasha w'ibibazo bitaravuka. Barafinda, ahugiye mu biki? Mugiye mu gukora umuti w'igihugu, umuti w'akarere k'ibiyaga bigari, umuti wa Afrika n'umuti w'isi yose. Urumva rero ku Rwanda ni impamvu nziza nyinshi 200 uburyohe. Kuri Afrika ni impamvu nziza nyinshi 200. Ku rwego rw'isi ni impamvu nziza nyinshi 20. Ntibizabatungure, ntimuzatungurwe cyane, muzatungurwe gahoro, ariko muzirikana muti impamvu perezida wa Ruda yambara ingofero y'uruziga nk'ukwezi gukuze.
ni impamvu ikomeye cyane. ubwo ni iyi ngiyi iri kuraka gakono k'umusaza. ubwo nyine iyo mpamvu niyo yatumye wambara ingofero itukura. Ku gakono k'umusaza ubwo gakono kabitsemo imishinga myinshi n'ibiryo byinshi bizagaburira isi yose, ariko tuhereye i Rwanda. Noneho izo mpamvu 200, iya mbere ni ugukuraho imisoro ku butaka gakondo Kanani y'Abanyarwanda. Nicyo kinzengurutsa hirya no hino. Ubu abantu bose bamaze kunshiraho imikono ni 1,10,200,200, n'abava muri diaspora baraza bagashinya bakitahira, tukabyita gukora umuti w'igihugu. To go to visit to Wuyi to Bikoni. Ubwo tuwuyi ku batari babizi bivuga gutereta, to Bikoni ni ukurembuza. Ibi byose rero ndaze nkuru umuti mbaye ntaze ingero nkeya, ariko nje ntwita ibisubizo ku by'Abanyarwanda n'abanya East Africa, Abanyafrika n'isi yose. Nje ndi mwarimu mpuzamahanga, ndaje nje gukora umuti. Ni ukuvuga bose baturuka mu matorero atandukanye, abagore n'abagabo n'abanyabibiri bose baraje baranibwira ko ari abanyabibiri. Hanyuma urumva ko ntabwo nasengera hamwe, abandi naba mbasize mu manegeka. Ageze mu Bwongereza ufite imyaka ingahe? Birumvikana na uwo munsi navukiyeho ni nawo munsi nagereye mu Bwongereza, ni nawo nakuriye kugeza imyaka 10 tubona kugaruka muri Afurika guhiga ababyeyi banjye. Nje bantoraguye ku rugamba, papa yari umukomando na mama ari umukomando. Urumva nje babyaye agakomando k'ibihekane, umujenerali mu bwonko utari umujenerali ku mwambaro. Utawijyana mu Bwongereza? Oya, baranjyanye n'umuryango w'abibumbye wantoraguye, wasanze inkomere amakajorete ku rugamba, basangamo n'uruhinja. Noneho bahamagaye umwamikazi arababwira urwo ruhinja mu rwihutishe vuba na bwangu. Elizabeth? Birumvikana ubwo niwe watumye mba uwundi we kano kanya. Niyo mpamvu abantu mbabwira bashonje bahishiwe, musaza w'ukurara hasesekaye. Ni politike yantogoteragamo kuva mu bwana ko nzashira kera gake nkese imihigo. Zabayeho bushize urumva muri aya matora zidashobora kongera kukubaho? Oya, ntizishaka kongera kumbaho kuko nazanye tinga y'ubwenge n'ubumenyi n'ubunararibonye. Bityo rero nka mwarimu mpuzamahanga, ubwo nimba kiriya cyarakosowe, ubu mfite no kuvuga mfite amanota yose yuzuye.